Robertu Ljutiću, jednom od najbližih suradnika gradonačelnika Bandića, sudi se da je preko fiktivnih računa svoje tvrtke izvukao oko 440.000 kuna. Sve se to razotkrilo praćenjem njegovih telefonskih razgovora. Što bismo još doznali da mu netko iz sustava nije dojavio da ga se prati. Bog stari moj, vidim te sa šefom. Jesi mu šta rekao šefu? Ja sam spomenuo, sutra rekao na kolegiju jutro kad bude da ga podsjetim pa ćemo dalje. Ajmo ljudi, ako budu i novi izbori i ovo ono da ovu djecu... Nema izbora novih. Nema, a znači s HDZ-om idemo, jel sve normalno? Najvjerojatnije, da. Ja se nadam. Da, nema druge, podržali su proračun, jebi ga. Možda i SDP-om idemo, ko će to zna, to se više ništa ne zna. Ma neću ja to ulaziti, mene se doživljava u Utrinama i u Novom Zagrebu Bandićevcem i ja to nema pomoć. Kad ide on u zatvor, idem ja u zatvor. Boli me. Što se ljudi zatvora boje? Čuješ, ćemo igrati stolni tenis, ćemo organizirati turnir tamo. Pa ja velim, rekao, ću između Lepoglave i Turopolja i Lipovice i Požege, turnir i svi sretni. Ma dajte ljudi, odmorili bi se Bog te je u zatvoru. Samo žal mi je kad se nisam nakral prije toga više. Jebi ga, i stigneš, polako. Znam da ti ovo đubre debelo što me oblajavalo, znam da te zove za posao. Ako ne daj mu ništa, mater mu jebe. A ne, ja sam rekao da ste vi došli u stranku zbog posla ili zbog stranke, onda je zašutio i gotovo, i to je to bilo. Ja onu noć jadni lijepim plakate, ona prasača se nije mogla iz kreveta dignuti da meni ide pomoć. Ma marš u pičku materinu. Vi hoćete, Bog te jebo u jednim izborima i stan i radno mjesto. Pa Robi, ja hoću hotel da mi grad nekakav da. Molim? Dobro jutro, gospođo Irenu bi molio. Ja sam. Poštovanje, Magdalena Bajić mi je dala vaš broj telefona, vi se dobro nateće tu pozicije u Petrićevoj. Da. Hoćete da vi imate svoj stan ili hoćete da vam mi stavimo kućicu? Ja sam iz gradskog ureda zovem, pa ako ćemo se dogovarati kasnije šta bude trebalo. Pa znate šta, ja bih rado, ali ja vam stvarno nemam novaca. Pa prošle godine smo napravili taj štand i mislim, ja vam iskreno to kažem, ja bih rado, ali nemam novaca. Koja je vaša pozicija? Broj 2 ili 7? Broj 2. Dobro. Onda ćemo mi pomagati, a vi ćemo se naći, ja sam zadnji šefa kabineta, pa ćemo se onda dogovoriti. Mi ćemo vam to dati, onda ćemo se dogovoriti šta ćemo, kako ćemo, mi ćemo to zatvoriti, neko ćemo nas zaplati, da ne bi se ostali pobunuli, znate. Hvala vam puno. Nema problema da bude jedno, mi ćemo popiti kavu. Ja nikom neću govoriti, niko ne zna. Dobro jutro. Dobro jutro. Gospodin Aljošu bi molio. Da, ja sam. Gospodin Ljutić iz Ureda gradonačelnika zovem u vezi ovog vašeg sajma. Recite mi na kojoj ste vi poziciji, 4 ili 7? I ja sam dobio poziciju 7. Broj 7. Sad sam htio pitati, pošto ima tamo kućica, vi ste rekli da imate vi svoj štand, šta se dogodilo? Da, mi ćemo svoj štand staviti, da. Hoćete da mi stavimo kućicu, a plaće neko drugi? Ali da nikome ne govorite onda? Kako to mislite da će platiti na to? Jer svi su ostali kućice imaju. Dobro, ali ja stavljam svoj štand zato što mi je tako povoljnije financijski. Sad kućica se inače mora platiti, ja sad ne razumijem. Zato sam htio reći, pošto svi ostali imaju kućice koji će platiti, a pošto vi nemate novaca, ste rekli da nemate novaca, ali tako, to govorim. Da. Mi ćemo probati naći rješenje da mi to platimo umjesto vas, ali da nikome sad ostalima ne govorite da se vi to ne plaćate, shvaćate. Evo, mi ćemo se naći onda u ponedjeljak ujutro na kavi, ja ću vas nazvati pa se sve dogovorimo. Dogovoreno? Dobro, razumijem, samo ja to tako 100%, mislim da li to... To sam ja nekakav jebeni tu zamjenik šefa kabineta u uredu gradonačelnika, pa pretpostavljam da bi trebalo biti 100%. Po zanimanju ste kriminalist, zaposlen kao stručni suradnik u uredu gradonačelnika. U kabinetu gradonačelnika, u uredu gradonačelnika, odsjek za protokol.
koji novac su okrivljeni Robert Ljutić i Sanja Bančević-Medenica zadržali za sebe, na koji je način okrivljenom Robertu Ljutiću i Sanji Bančević-Medenica pribavljena korist u iznosu od najmanje 440.000 kuna. Sanja Bančević-Medenica priznala kazneno djelo i nagodila se s USKOK-om. Osuđena na godinu dana zatvora koji je zamijenjen radom za opće dobro, novčanom kaznom od 50.000 kuna i povrat od 220.000 kuna nezakonite dobiti. Je li Željko Marković izdavao račune u uvećanom iznosu trgovačkog društva Tehnotrend, trgovačkog društva Tvornice Doček? Jeste vi to od njega tražili? Je li to radio po dogovoru s vama ili radio na vlastnoj inicijativi? U dogovoru. To. Da li je Željko Marković vama predavao dio novca koji je tako naplatio? Da. Zašto? Šta zašto? Zašto ste to radili? Što ste s tim novcem napravili? Ništa. Što znači ništa? Pa šta bi trebalo? Jeste spremili u čarapu, jeste ga potrošili, jeste ga... Pa planirala sam ga potrošiti za neke buduće projekte gdje neke usluge trebate platiti u gotovini. Kada ste saznali da mi se prisluškuju telefon? Imate vi taj razgovor snimljen? Evo ja sam unutra u gradskoj kavani sa Pjevanu Francu. Nije gužva. Gužva je, svi su tu naslikavaju se, od Murije pa nadalje. A mi samo moramo pričati o ljubavi i o ljubavi. Da. Jer su stavili ponovo da nas slušaj kad mi pričamo o ljubavi. Kaj? Sve ti jasno. Kaj nas slušaju? A vajda, ne znam. Zanimljivi smo jer se volimo, pa su ljubomno na to. Dobre ljude. Kako ti je to rekao? Majte ti rekao. Budem ti rekao. Što je on vama rekao? Ne sjećam, iz policije. Ne znam. Je vam rekao ime i prezime čovjeka koji mu je dao podatak da se protiv vas i njega trenutno vode posebne dokaze? Ne sjećam se. Ne sjećate se, dobro. Kako naš šef kaže, neke institucije pravne države rade svoj posao. Eto, hvala Bogu, mi smo ih na raspolaganju ljudima. Da.